Nirmala Kenyam ka nas dialog kontin barwani lingwa seme kanwar online TV channel and wale shankaro ka payungwan run kina dangro wijan dangre bakel bana information unity bana keling rikon ka rwani jibikon ka laden wale ka duwa badana shiga tuwa kaje te ka tungwan long to lorudin ko de ling ka kwi kori kana rolo kono tuwa kare wika South Sudan and bana titi bana keling kel ka te ka rwani te ko ken ba jibikon ka nywa kel and okajan report me right to talk a very important along ko de kon ka ngajeno ko nguni ke kelengune de kon ka gwikel kan kono niam gore jano mi jiram jidit gwase me de renwer online TV channel de support de subscribe ko de notification bell de twine ko mi temi break gwal de shamala shube ke jikapet ko gor kon bu kon lere kon lat kurin bu kon go shamala jek bana shuwe te ka ran banyo ka yeba yo ko kore information mi chano ko ni mandan gwaseme information men be nyo ka yekel ko kor ko medong che report nyam che tu gwad men ane liang men nyam mandan shoda lat gwad te ka ran mi shalat gwaseme mi be kon diala ling ka ta danan che tu ka je rai wich ka sa Sudan rajamo bala rajadana shalat ka kwi kore dana che tuok koramo koron tuok ka darshal ke jabal Iraq ban kula we wonyam duno kan kon wo gwadamo gorjeno de kon nyon matot gwadam de kon kula wo kari podan dong de kon linke de kon ngach gatin kontin lat krodien ko gwabu korach gatin charen lat ketin nyon kana tam re wichin winemi te ga jo machalat gwase me de kon dial te ngitin ka jo mo queen gan genetin kontin la netin te ka ko bu kanti ko le la ripon mu dien ripon mo ripon mu je shi ripon mu gwa ko an malat ka gwase me ne kan shikan gore jeno de na de ke chek bana je linkele na ripon mu te ke mu michalele kan ka do bana chalat ke ja Rewika kobo wa te ke kwara konenten gine mi sharen realeka lo chol kana chane de kontila nwere ajugo no lo jare wika kobo town ajugo lo wika kobo town telring buben kaya ke tada na chalat kaya but namo chagu jenu tirik tigatin ko kane de konte roche no kane de kon la kwar kan kwar tone joka nado lonya joka ko beton joka nado biaben by mu ka yo ka by mu ka support bi humanitarian assistant ana be yelo kene kon la yo la ka tuka kwane to ngwan neken kwale jogono ne to kon la no de ka ko bo tin kan lo jokan wen ka kum kem yadit no de ka jo me kon ling de mi jira mo goro lo jo de report de kon ling no lo du jok bela mi goro ji karwado ka bi tin kon te la duer ki misting be kon ngaje no ngum to ko te ka de chala de beneti kon te la ji United Nation ba ci kana lad so gwado me warning a chatub jene ko bu kon kula te ka nganyu jidit ponji United Nations chikana lat chikan won chikana to te ga won mi chikana to beno alanitin laji international community chikala no kur dana to woni mi kire ga dana to ka jo chala da kan gwas me de kon diala ngach chiji United Nations alai United States Embassy mentere wiki juba kana United Nation chika kwarso Sudan tikana jogo no nena shwara netin kon tila jiwo shwara kanak ka shwara na shwara ka force ko biya ga jogo no lonya rewi gwan mga yene no tirekteten ka jo mu chala da United Nation kane yan kwaso Sudan di yan gang civilian de no di yan kanak bate wor pon mi chagulat gwazo meken ko joga na de no chwara ling joga ne ko la civilian chwara ling amana na go ni kumdun ko nega ya ko nana je ka ko bote mi chala ne mi ling kon diale joga na de no jiana badare wich cikana jo mene an jiwo ne me ji aga ban de wich ben de wich kare mi nyo shi no yene ten ko lan jiwo ni yan dial lo nyare wich
and you no nyere we Canadian kon no go bulu njok but cha kulu jogwa the humanitarian ke United Nation and wonena an kuma mission ne ka shaga jaga mo ka tan no janare which ka tu kan humanitarian kalel kan humanitarian lo jogo no lonya jok ka humanitarian no kan ci ka karodin rot ka kel ka civilian ko ne til bakan ka civilian shi ka Canadian content ta kwikira kan civilian da ta kel ka humanitarian so mi jo humanitarian lo lo re we ka kobo we mean that you can humanitarian o pala ka chwa ka lo ne to ko jine re shi ku ban yan kwa lo jogo no yene de konte la jikuma mela diene jega long especially alam da la governor Dr. Guy Cook kana wudo chalga makwet makwat tintere we ka juba ke tin rajan tamano te ka kun banan ka jan akobo no mo wacha ajo no mladina mo ka ce to ka ce aji mana tan shi ade jono lo jare wuce ku kan ne da kon lokana ku la falgwa da ante gaten wana mo ku mutede ce ku mu gwa so ala international community ba shiga report kana lat are report mun kala wona ne you can kim yadi no jin ko bi malbeben lun Dr. Machar ka nyok ala ko in kware ka yenbe fanna ka yokun mi no de mekan kum Sudan kan yokan gan kamala yoken ko an kum America ki international community akan kum Sudan kan ado special ka jen tam lat ka kuin kwarmo kan deja fanon kana jogo no bi resource kun bi aka use la yen na me a direct message mu ka jen point kim yadi kana kwar kon te kora ko an international community lar kan wona na chilwak da che chelwang dun che de wo ko yadi kan national resources yo sake so kwani kun kwa ka fan ala gur kan okum kem yadi da la accountable karweche na na roiken keja ko bigurwe ka cham kan wich termlet kan akan ne tun konen top gulugra wi ka Sudan chicken longa dan te gi chicken de wo keya so ajano lade nyukun chwane di chwa ja ko kap kan hay kun tiak tiak lokka ke lokka ne kun layen so ne mi chicken to bonono so top kan woni mi chicken me ka ta da na changa jeno dor shalga kubo chaje yar kuma SSPDF so she invested in country ka South Sudan, Canada invested Germany, Netherlands, Norway, Switzerland, ka United Kingdom, ka United States, kandial chikala do nena she chonko de SSPDF so Sudan People Defense Force de can humanitarian organization de ni jono lo jare which lo nyare wika kobo ba ne de kontla civilian ba ko ban pin ko kan ni ti chikan jen lora ba me dan me jen ga ka ko jen kan ko cha ga threaten so gwa te ga tin ta kan humanitarian te ga kel kan den kontla civilian ke jiwo jen dia ni na ja kan obne to bi chu gat kan man so kan kwal jiwo ni me jen ma chi chong jeka so mi shit kan me chi international community chi ku ke jiwo no me demo wrong kina goro no bi interfere ano kaniti kontila humanitarian be to gwa dan ti civilian tin ka kwiko gorka no big tek den kana aleka so unless you malben she mala ko alla den ku kan ji kirle jono jina mu gor je no be mal ben lon Dr. Machar ka de ala content dak jango ko big to wana no mo again one of the things manana chikana larka so mu de ko ndi altika ngajeno kuma maraika Dr. Riek Machar kan kum ken yadit Korean ci toga janate ga jaga chuje la tok kan re kon kwa target lon kan ware so jen kwa kum ken jogono please pale violent chwa civilian chwa ka attack dien gang na ka dano dien nang naka so na meken another report na men biya nyoka mi de yen nen bo gwasa me na men ban nyoka tama report en pay no ka shalat pan lure kon te ga jom chalat ka chinetin kon te ga kum asfira yo shi ga rajene lura ko kan te ga mati kan ga kwan kala kan meje to ka meche SPLA gwade dan ci ko ya tok tan ka jabal Iraq gwa mi ne di jan baro yron wan ci lutin baro na kane kane ko ne ci liu kane di shop ko janang di bakal karodian ku mi kirmi yadi dano kare pode ne me sha linga ne dial ne de sha na kane di jan baro yron wan me jang ci kan lat ko ne ko na ka lon ka jawil ne de na ka jabal Iraq ano ka jan chal kor kaltano
an gwada ne nagana tin wani de kon nagana charam kel chaji lo jale ke ID card SSPDF ano ko gor kan obigana clear kan ji SSPDF yo kan pose na mo men me jetone lat kan ne ti ke ji SPLA yo chaga jo no du no mo ka yene den content tem gwada mo ken ko control ne de content ke kana to ke ne kun ke ji SSPDF so ja jo very clear tem ne nagana ka ngane ke de ni SSPDF adino gwada me shi ne de content la de ni SSPDF tikana look ikane na me shi to ka je mu kan magala to online ke je chirme dani kon ngani ke nyam la dor te ke nin dang ro ki nin dang jok ki man bane channel ar no ne do to ko ne ke sarde jogo me shi we gwada rana che to tin mu shi to go no shi kuma point la kum kirmi yadi che linkon mo gwada me no tie ka tun wannan ti cikan ka yar an kuma kirmi yadi me ko me to tele report mi cikan lat kan ka ku glo ben after that ko lokono ba ngaji no kan ke de ken nan na yo ne amene me shi na bra me ci do to ci par ko ci right la da no ne ko na kana chol kan ke bushwing ene ne ken ko ta do la jas pila yo kan na kana yo ne ka kuru ka jen dor shal ga me jabile rak ka cha ju no jas pila anu tel ne teten so ajem ñu do en point par ko le rekel kana ke kirmi yadi so anything me de aspila yo de yaroni lat kan lo jen cha ju no me jen ma ci chong an tur ngone cha lat ko online ke kaini kan dial wane de kon nakana ke de ne SSPDF ba mena ID ni ken chaga je ke ID ne SSPDF so kuje mone pin ne kon ci liw ke 74 ke nyo gwan ke kume SPLA yo jen ko ala jogo ji SPLA yo en wone ne yen sha ken sha fail me dan tele report mi sha la ne ga tuge dan nakana ko le ben ka kore ite ga mun lad yene ana mo de kula ngadri so ko lat ken no SPLA yo ken de kon nagana cha jo no mla diena mo kai so cha suggestion chulat maybe ko SSPDF no cha lad no ko SSPDF no wa don de la SSPDF ayo don chi ko te SSPDF ayo especially de kon te ka par call ken no so mu no di par call don jen te ke team mo mla da mo no ko SPLA ayo nan na ko SSPDF kon te ka control area mo ne gwada dan chual ke jabeli ra ko jen gwada to goal te which mean that anything happen there la can it in konila de SSPDF so me par ko kular no ne te ke SPLA ayo which mean that SSPDF ayo ala ne ken so don da la ne par ko kan ne tin konte kel ka shu SPLA ayo ndo dien tele ke teten ko no area mo tel gwade ke nutin ne ko ko control ke SSPDF kan de ni Uganda kan de ko ko da puje control tele SPLA ayo me te ke dien so no mamude ten ko go ingan yes fele mayo kan ne kon la part of that ajo no mala diana mo che chuon ka che to ka kai kelu so ne me da la me de yen ling ka jen kwi le da na chi to ka jabeli rak going den kon ngane chak chang kon lat ko dien kan te tin mo ne tin kon men tama na ko goro dong de ling ka lo dien ko kum kel mi yadi che no ko no te mu gam de lat gor kan jen wo woj ba jiak no de je chi kon di alim me chi kan la da jo kan ji no yen shi ana de ngong ka te me te tiaka we are me ke kere kana ror ka tol ana we are me de ke ti jeg di ala content wana shi de kan ka cham ka te gat ken te gare kuma ka roi kan ka cham kan wich na mo jatin daragwa na mo na shi chuong so ko kuje mo mulat kon mo gwa de me ata da nan shi wace jiya ka je ata da nan don ne tin wan gwange kuma SPLA yo ka je so mu no di kan di ala kon lat ko din gwasme they are not true kuma SPLA yo chikana la de Georgian wodi ne de kon na kana ke di ne SSPDF ko chikana condemn but kuma SSPDF ko lobin ka kore chinin chika we ku kan la proof da mun kan la ne ken yam no ngutu ko ne chu kan lat ka video ra jetin point uri shal lu ro ko eno shine wo koren kan de kon na kana eno shine nyin keke and all that kenekin tell clear information and you need the content chamu ka board wa ka gada ka juba tikan dolwal we mean that gorgano we can intimidate ko we can get ka we can lat kain no lara je wotine mekana metene ne ci par ko ci raj bon hello par ko ram kel ko jiram dana ci jas fela yo ci betray katin kon lade so a very clear mana cho da lat ko do to on ganin te shi ka ku kan la pal raran walle shi kuma SPLA yo ci condemn already anyo igala do to SSPDF bi shi kin ka rebel en gwadamo mi SSPDF ji yin ga rebel mun kan la ne kan lat ko no shi ne dan wel rawo shi ga luka SSPDF ka kan gwadamo shi control kan where are the SSPDF tin ku gold mine ku kan la gang
so na many ngode mit under investigation ko ngai ko already non go SSPDF spokesperson la kain la ka lede so tan la tok mi le ro de tin so na me da la je report and yen ling no ka jen ku ko dan ju to kan ko she wo gan jen baro wi don wan shirin ne yen ne men tam ta kain ruwa ne te tin la SSPDF de wo ka GSP la yo no karam dan cha jik ID de ID SSPDF so na me mi le ro de mititin ane gwaye bana report me bana je link lo de ka ta dana le kon linga je wana ka another report me dan de kon ling gwas me te jo mba nyaka ye kel no nyimandan bo kon la right gwata me ka manana to kare which ka ko be ki godi ala ko ken you know ka ta chu nya ka jeme be jago be right gwasa me no ka jen information michit ken me la information baling da la jen tanda na chu nya ka je gwasa me en pal road pinga lengde ko brin kon to be ga ngach ka je ne chana je linkel no ka jo ndan le kon linga je gwata me ne all right one rich melada we ka ne kon dialin chuch tin jaran je no go nyurde taran go mi shejen go nana teten poni go ra bala je janen yene ir konin chaye woy doru kun joni yewo arana ngejo ne a very important ka community de arana ngaje go aka yiwo iteude e go age kadoran arana ngaj ba go ane wonene teudu la jin ka family na ne bitin ba ngora ba kam go age la chwaro dun gwe che aje kan yen je rudu na tar jen chiri uma to ngwan chiko wadap tar jen chelo ne wo chite du ne cheje balene go arun awatel war mi mala jan abakan ci bak tel mala to abakan ci tuk mala ye janen number 1 dor kun medan ka dor wando na kon hiraro de ya da ba doro mo hipetin hiditin hidor latin ya ikwenten kana na to ko tede go jene be gien re do arna na tete tram chie char ke juro ro ngene ba mu ba way from my home kanyirol ngoda ba ka ko chie tim yen ka chie char yen to ko je ke tet ka ku yen go to ko je te goro yen community eneme bia wangdun bia leptena goa chwar japar kata kon ta wale chuo neme chiro lade goro wangdun bia leptena goa koru ne re kon la wi chui ka ngani kayen chikene re ko ken tiramala we no ko ture run mi chine daro tintar ke dundien mi cha tu ko tere ken chiku winyur gwa kel ka cha wala da ken cha la wa chol tram la we chol ru la ban ji chi ji ke ye po cha tu ne kun da cha de chi ndun ta te ye mo bia chu do na lora la ken ke yen ke chuon ko yen kan ye mu mi chol awareness mi cha le ka awareness te yen ka awareness ngi ye ne chia mi tele yetin kia dala we atin kada yen chondun da yana ngach jo ni yo ne the same people te da ka dorun aka now the same people ti jogu ye ilo ye chang mi sha da ken ka kana la da ken alayen liebe ara lipar jare manana teten lere le liebe roye me we ka continent ka continent are woti kene nus konti kana me ichala ko be west yenje ko be west most of you here wona ka panai ne ka ulam yen ne ka ulam
tam kun ka ka ko wi ker yo ke ye loi chang dor nien bia wuti na dor bia ku wuti nda dor rien dor nyani I don't know ma tatina ngan ko yeje elew mo yena lel rei nen te kan ko rei chone ajen ngu ma ngu ngi ni chode ala go mo ta yentin lebetin kuma me che ngai go ke yene ke che be chara ke yene ke a we ke ye go te tina ni ma wan be ye mu ko kwan ye mu ye ka dol wal ye mu ye ka ne de ba ye no mi chale ko yenta mi shata ka trama chat la wujun changut ka goy ka ta ga wale te ye me kan wawda charan bu nan tarjiya mi ci de wor wetin babal koy go ga dan na ka wadatin kan wo da kan mu mi chal trama healing gorian trama healing kan yam biya kullu ira chawne ala ye mi ci lo re do armo re do aloka ko me ngong na lo ne hiu to lo re wi we ya kumu tin rama gor je be ku lo chang mo ba kan cha na we cham me yatin ana mar we jien bina we yin ke min tin re lo ko mana tel yetini mo baro lo ne ba go akana right na lo ni cham yen che mar ne je ko ba wes ba diel ke yen go a tera ma wan chode ne ka kwar kun ne ka kwar community nyore chelo no we chi yen ji kuma munu ga lew wana ka parnal wonni aye go che ngak ni ngak du che ngak wini le malong re wuru manan te yente nyore tele go melo ye du kuma ko ken sten dan wal reality ma ken sten ka tele sten mi jek mi baye wolotin a tang ko tan kun wana ka bar ka dal wa yatin biran nyu ro pal pintin me be wa me ka sa bisin mi go an kuma yene re konta ko ba wikier tambori a kana kon ya ti ya nen ya ga nen dur ka ton ya ga nen ta na to ore shin ko le shi ga mi biya ki mor kun ti jen ka lawra biya ka ban tori jen ka tier gol biya kul ben biya ba chore do li kun ko ko ga da na kan ya kon da tin ne long yana ka nyu long yan ka mo ya accommodate kan ya kun ya ga nyore ka li kun mi kun ti ene te ye cham yana ga kel ata mi ya kwa da ye dial lu nun jaw a wadun darga biya ram tin ala kuma me lariye wo ka yene ka dole ko ka nyaga lani ka adol kun ka nyaga lani ba ko ndun ba no a woni biya purtin ga da kon ngare ne amana ken yaga na gwana ken telaga ba yaga na ga da kon bi pur woni aka ko anu kwan sha je go our community me dum no rata ka lack of awareness ngo angori yene go bia yinga yo kume kana community ka da ara dien bro do wuje rure iduni be wujo ne nganya da jawara wuje rure ngani ila ka ngane ne nyam ni no swar jano mata kom na mgo ro ne lat kon nyam go ne kom na ko je nyore la sharp chaye jo nyore rune ti wo go na lo vitar be chaye bo shol tiere je ne go chaye la wa shol ga ka yela chuto ka yen ka to ka man kun moy ka dam ka to ngute de mo ka yen la wi chui to ka tomorrow chaye la wa shol na vitar be da goro awer ne mo bia ling ne go ka bo lo idun reude o yen ya kel kamrar ei nuore ka jang woy no widun tel mi ala nuore ka jang woy jo widun ko mi ka nuore ka jang kanga nuore kon ti de la wore idun ba ku la wala ka ti jekan shi kum na ni chu re lo ko jen kum to dan ke lew ajen kum to dan ke lew chu chang mi sha do no da woy jo widun so de je mere nyuru la chaba bia nyuru ka nyurun bi kume kene kuma mal dot karo gor ka gorien da mana me anar kile le gor pay ni kun
chorong choi dun ka chorong li adun angav nien bi angav now mala now ka ya ba yo pel che me wana re we wa jo ke go we koch we nien we cha ba kai wala cha ba le we cha ba bol bi nya ba yo re cha ba bon ni tin ke kare mi alin we te we mi che ba kai ne bina ar ba nyo lo jo ba ba nyo jo bi aga ye no ma dai ye ngas ran mi jël kel ga madu jël yen dubi na madu kel ka madu na mo te nyam ka cha wa te da siata te te chunga sia jal chera do jodu chile te jël ma chile te jël cha ila wal wang la o te de jo ko be go pal pan ram ram di nyako ma ngawi engu ma ngawi na nei di cha ila de ka liun re ye ai ka lemu ku ma ni me ku e bara ga ni me kwa na be ri chung ni ke 2011 chai ni kam lemu liu te ye dol wal ye nya ye dol ko ro ne te ye lemu mi te ye mala du ra bi a ku lo wata ko du ra ni ra ni kun ti nyin man da mani man da mi to ko ni cha ku lo nya ko joy man da bi nu kun kwan joy ni ke go bi a ku lo chui rega lemu reg nen ye na man da ma kalat ye ka won nen kalat ti le ni kalan man da mani cha ku da man da mi ku lo wachang bu ga kun ku lo wala te gan changa yo men thari ya we gwar atel awareness ajane thari ma bi ku ma ben lari ni jog du na jel ka jale e du ma goro ma goro ma bi ngara je yo ma shalet ke yeme kana matwo na ka kwanda na kon ni krita wale chiwo kana matwo na me kana matwo ni wal kana matwo kata me chatwo ni ka two mi je alaga da to rami chagan nga ga jakel fargia tiere ga da to mi te ko wutkel mi tere man ti changa go mo fargia mo mi chi waka na moy ka mi cham ga ne to tele ko ne ko kien ti are we ne to ko kene kon ko kwimo jo ni yo ne ngodo ka mo go yen so dun go chi je kan yen je ke da men mi abeni bina war ken yan ko baye wo gurgwa na kon te yente ba de cha jo ko bo mo biya chang rana la arjen ka loide wi wo jo ko loidu wo bu chang la jin run ta la waram bu bel share la jin ka loidu wo jin bu chienu ba de cha pot e jam gwa da la pot na mo gwaye chala teslo aj mi jilom ko ko ro indi ti chana kaling ngai kon dia la kon lat karodien nano ko ngone so she kon yo nyamandan chana jeling mandan chalat ngai kon en go kuma sa Sudan ta te ge chama cha gor de la na ko gwami ba no cha gor de mal der tin kirmi yadit so ku je mo chi yo ngwana ri krede en which so report chana linga no be chong gwa mo an biate kaman bye bye